Шакунзенже Виктор Петровын кинори бек шене фильмне презентациялереш. Сценарие де режиссер Хыек Ширна. Хувыл онын пызык экранчине духна вишемеш эже. Мыскара ялда бурнаган пер кинемидавра пулза ирдеть. Яланхи бегех шуть кулы орла Виктор Петров аша мажыбе аджизени худшыны венчи шитменлік сене кадардастене. Фильм «Риттеп герой прототипе» режиссерын аны жедезен дюрать. Перрегинче Тавангелия Давранзанына чиживых щинны подченлихре ывын насынба кецельни жух жайрать. Шагын гыщен пуас фильм идею журавать. Ялды первады хирарым киленже подченех пуранать. Ана күржери кинеми булышкавать. Килден такшанах тухсагайна аджизень вара хызень пурныжы. Амышне килзе гурас шуғышта жүк. Шакна жуда илзе везене күржи тынгырце илме жутлать. Ачызем әтте шыңғыралайды. Келерден, сирін анну вилне. Вот шағын ғышын пұшланатте ағыр самана. Шағын ғышын пұшланат камить. Шағын ғышын пұрде чупашы. Ундалла. Вот шағын бірге. Жақта мен болса әрден. Сценарийбе автор тваду жолышления. Сценарзене калы планы жух, выл еку артист мінле выляма пулдарныне шуда илзе быны. Валли, Ядарласа Епшин, Олег Сафронов Валли, Петр Ермолаев Валли, Юлия Егорова Валли, Ольга Уктерикова, деп сценарий. Всем Валли Ширза. А ты артисем ундаман выляшы нумайын. Шабана земде бор хулар ангелеші візем. Візіне пама бұлдарны, палла артисіне. Анжақта бұл мәлі қаламалла, әнен мелімар бұлатшы. Ну паллашына, Самохран Гулядина, Сергей Павлов, Петр Садовников, віземіна паллашы, әнен мелімар бұлат. Фильма Щербю районенже үгерне. Пуре ширим артиза явыштарны. Массовы сценазене ялхавықне худшындарны. Анатолий Абрамов педагогта, хыйн войне кинорадер слезебахна. Везем Виктор Петровпа ендешсем булнымай, перберин пулдаровықне лайық плеще. Студентсен вудчур театренжеде пірлевыляны. Фильмра Анатолий Абрамов эш шыраган колька рольне кал планы. Керек міле бұлзасында сценарийне қойшырны, қояк режиссер бұлны, қояк теп роля бұляны, тада жақ pëдем артисіне пір коллектива бұштарыза мағалла тұрқма бұлдарны де, шамдері бұдырыште дұрпадым. Шамбада бренмеле халге, калы бір чываш искусственде дражаган день, мағалла перен чываш кинобе, Паллах маланки пинге доғыржа шеремжитсем швадырмыш олемде бігек, шүлі жаяш кіне тешналас келейді. Ялды почтальонка рольне шанза бана, мана шауынба кинура білямачын зейлеші. Малданах еще ягах каймаре, аннан маннезем бульчич кайран Виктор Петров тип режиссеры, аннан дарза барзан, кулышсан, эшсем лайықрақ кайреш. Почтальонка рольне біляма чынақта биде интересілі. Фильма Шамрыксен театрин кинозаленче бағаларыш. Ешва бұғынны күраганзем, үше қымыллаза ежінжеш. Пулат бір, савынат бір, халық вылять, савынать, ебірде бідеу нұмай савындамыр, тавда бұш. Мана юлдашсем, ченчеш калариш кино пиде илемли, пиде хитре, пиде савынышлы. Шамбада кино курмагильдем, чтобы савынзал арма. Теберхут фильма Шубашкарда наразу игінже кадартма бауырдашы. Унғышын фильмба түрлі районды кураганзем батне деші дешшін. Чуваш еңгларым Валерий Леонид Петров.